tukiriyo musimu ka program TV Western izoba kandi twongera kusimiyo ni twabatera amasumu tubasima eteka zani twazuhura ejo niyo bakweta dialogue abo kuba buri umwe yaheze teka conversation ya bernungi kandi twikiriza na patre ngo bushomankuze nico kizuba abo kuba buri umwe na areke cyabo kwenda kugiciya ngo twakuba tuburekire kuko bari no baburwanisa campaign ruho twiza kusanga buri kimwe n'ikikorwa gi abo kwataro kutambikono naho cyo twenda kureba ukutandikaho small and corruption units tukazeta ki munyanko hariho buciko bw'injo bugenzera butibo kurwana so bushomankuza namunika hati wareba kakahererukire ejeji president Museveni aheje kutaho State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit ejejo bagitiro mu kitongore cy'ekibijo hati mu kitongore cy'urkurunda n'umushoro gwa Uganda cya URA President Museveni atiremu ebakweta State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit to oversee the Uganda Revenue Authority and combat corruption in the tax system. Hatireho akachiko akarabe nikarebera ekwimishoro kwija okwekurundanwa okwerwi then kureba ngo taba hemishoro afafatika ndokwe. Now while the cutout washango ziri zindi za anti corruption unity ziheztwireho obuchiko n'ubwinji abanyaganda bayebuzo mbwiro. Do we really need to see more coming up? Ninge zirunzu basa gukora kumbe ni kubasa gukora ezirho tuziri kubasa gukora abo kuzibirereza ukora kuri hine cyahindukire konkati nshikurenga abo tukomere over corruption kana ngo buciko butwire nishikurenga wahurira ngo ne bageta bata abagaba sente microfinance support center nikurenga bakugira ngo billions and billions of money eziryo mwezi ne kwanzi hebwa abantu na za sako nebindi nabazegabira zarona mbazihereza abanyabuzare zarona mbazihereza ba minister zarona mbazihereza abara mwena abarayiyirize bakahendera nabo babafonereho ebyo billion bibaho umpurire mujurizi oza kushanga ngwijo tukareba esente zabenza omu abwenchi hantoroka ababuto akomerijo kugira ngo esente kuzakuzuka aba human rights human rights na cooperatives zo kutwara hamwe kuza kwereza sente zo kwingana kuti tukakuteraho ka surplus budget okuzaka kwa no kubanza watsigira ho percentage kwinganeti then yo tukakwereza nyokora ikora abuyizo umpuriye mujurizi so njimanyisa ngo buruho buciko butwireho konka kutugire kureba corruption incidents ruho nizingana hibwakasheshe so to me buremerwe gukora tubuce basize kandi obwe kuza kubwohereza ngo bukore ntubaha office ntwanze gishashurira babine mishara na babine ekiriko abasa chona okugira ngo bakore kimekwa n'ikikuru hata wakishikaye cyo nabo bajijwangamo omwabo kugihenda nabo bageyunga atamuherezo bashanga ngo cyabatumaje bangojuke beta park yes bageta parliamentary accounts committee akachaka kwanika chondoza kwesente zako zisibwe zikazigiro kuzizinga izikakora ki nakona kariye bituka very good now hata twineho obuba kujya mu kwata abashuma konkana onayiba hata chikumanisa ngo umushuma wenyine takasa kwata mushuma mugenzo auka yesa kaya takachikoraga muteri bare konga charity in your wisdom like who is stealing from us karonjo taba kutwebendera apana ego no ati nyowe mwen pizza na akwibe esumi ya tuiza nayo Timba wanobuza harengoki wihanga anti this is what I'm saying washanga ngo bakutaho ngo ogendoze kurwanisa enguzi oburire iyo enko keyunga aharyabo abaru kurye nguzi hati notara muno ibihanga ryawe and you stealing from yourself kutwebembera the so called our leaders no bari no batwiba wano mayinsa ngito bari kutibana bahe men mazima ka microfinance isi charity there is this budget why is it
hariho icyo kitongore ekiruku I am forgetting konka wareba nk'esente ziba kugira ngo nicyo kwereza abantu I am forgetting n'ekitongore cy'amani nicyo kwereza sente abari kubana bena ko kushubura konka batari bitwa itwe turi abagufu hariho nk'abantu kushanga ngo waza kushubura hareza kuto mu Uganda Development Bank then aneza microfinance support center thing mechinde cyane manyi support atebyo oijo yetegereza abashubuza abo koragana nabo because urushoshonozwa ngana abantu indi contacts zabona muganira oijo rebo rakicira kese taro taro ba mwena oijo Uganda Development manya tina rashire oijo buze ati yamba bayi we don't even know the procedure ntubiro mu bapreza abo ba ebe bintu ito turi yantu yetegereza mino gwaza kubana uturuka yo tuno bagufe mitwe n'imiringo now waza kubuza je nabaza kugambira ngo ize sente ministers aho kana bazigamba bari abo kana ureba ari yamzindaro tutire sente ziti umwako ogu nabo bakuzeyirayo kandi zigenderire kugira ngo ziyamba abantu kurwo ngoro kugira business people yes oijo yetegereze je in most cases manya turiyo tugamba corruption konka corruption itakigije yaburije ebinyi mukumanya oijo yetegereze emirunde mingi bakugira ngo hati turiyo tugeza kuhereza abantu waivers tax waivers nikimanisa ngo turiyo tureba cyari to kwayo na strugglinga obundi atanikiye nakore nka priva nakora juice twe hati naenda kuhangusi yo kwakora juice kugira ata obundi tukajya ngo tumukwatireho hati ekinda kiteka revenue oijo ronda bakukikora oijo gezeho oyetegereze konka ombanda bakugezeho kuyamba kwimusyo mutwe ndubaye oijo gezeho kumanya aba banda bakwebitaka arbayinde hono wariyongerwaho umujurizi wawe aba banda bakwereza itaka kugira ngo twakwitaka cyarte nonda gukora turebe nondi itaka kandi tarine mwe twakutwara nyamtyobora twaza kwereza itaka riti twaza kutera amashanyarazi twaza nagabwayine nabine oijo rebe abanda bakwiye imishoro nangwa no batajibihira abo gudojinga akagutorokaho people are just doing businesses lucrative businesses batakushashura mishoro oijo yetegereze nibo ba ministers nshubura nabo nibo bakutwiba now haro mshija kahandika bakamba mweta Publius Cornelius Tacitus akahandika ajya ngo the more corrupt the state the more the rose ayi hangar koma kuber shoman kuzirka shoman kurar karenga hati nebrajiro barkasheshe no banmu letichajiro hati wali tichajiro ikira kwato mshumoro kutukura hati kitana hona ne kwato orukwiragu hati mbamwe ne kwato inibondo mbamwe ne kwato tinibondo ebyo byona tiyanzwe baha URA yonkankayo you know now buryomo weno kuturo mu Uganda oine senses itano yamanyire ngo ya failing to fight corruption. Why? Corruption go to countries in Asia tigers agana mahanga ga Asia, China, Japan, Malaysia, Thailand, agamahanga go nagandi. Corruption bagitreating abata izo nkabani ndebo muri Thailand ari umukaza kana akurambo yenuka ngo kutwine nka Uganda Investment Authority nka Bank of Uganda hari umukaza kana akurura kitongore ikirukubika sente z'abashubuzo mu ihanga riyo na yaziriya akaziriyata hatwe ki yakozire akaba creating account bajya mu charity cyo butungi no mushubuzo wambara twamuhereza miliyoni igana hatwonka amazina na account bibabiri byeyi hati sente abayaze kubaje kucondoza bashanga sente nyinangwa zubuzire muri Thailand now baketa abashubuzi bono mwihanga basitama bayita bamemba ba parliament bona basitama mwe hakasitama abantu bari abantu inaho kubabona nubo wakuza kororo umukazi ba mureta bamutaho bamuhozesa gwamusinga bamucero gufu tubaka mwisire konka ekiba na hato bo bwiro burabiro bakani nkemiyezesha bino kubera yandi bageza kumanya esente zo kujanguka habantu zo nizi aho kazibaha so kuba raheze clearing ebe byona nyenda kugambira takahona. Corruption is most risky there netinwa abako hati charity no yebuza charity inaho ine kintu oba nentibiri oba proti ibiri oba nembuzi hati no yebuza ko ribe billion ori kujangu hati wakugira ranches bakakwata ranches bakazikwaka nembuzi bakazikwaka bakakucwera go kufa ningana ngwa katuje ngo tugo kufa roza ko life
hatu nobo tugumane ente zawe ibiro kunywa amategenti ibiro mahujya ngo yendigana kishukuru kanje kakijaka kandebaho hatkuriya corruption riske netinwa no runa reason yo kwibibura auka you will become a public scandal to ina horoza. But now let us come back here Uganda yitu charity between me and you twanturugaha mwacha acharo rwibare. If I have gotten an opportunity hano yo kwiba no mugisha by the way cyo kubanza no ina kwiba mbona ati charity ntwire na wa TV tumukuturi abasebo nabanyabo mbona mazuma ataha wiha umuzindaro ona tubakuchimba nguni wagutwara so tutwibire probably there is no chance kanje tempe obani chance obani hati okuza kwiba no gabo ino opportunity oyo microfinance center muba kuzuta akwa nzo kuyamba mana bashuza maniki za PDM news kurga imyogana ki hatogwa banza tunga ejo chance yo kuza abo kuzayo baba batari nkitwe iyo to kwiza kurubata yo nambwene so hati na nyoni nkoreka so ogogo aho kwiza yo banguze miliyoni 5 so kwiza kuzubona now hati kinyo ni kugambira umuntu wowe nkakibanza yazihayo akakabanza yahigumisha go kuzayo tugwaburiyo hati mukigaro kacaro oba no mukanisa oba no mukereziya oba no muzigiti ubwo muntu bamugamba umununga kumwasha banawe charity takugambo because yijanaki yija yarga kati yashashure kumibiro wa boda twantu mureba hatogwe aina man nawo tuza kumugamba mutwasha banawe uriyo wa leta za rengero vavoga zikiza zikuratine nkitano zikahikaho undi tukarenda bamutera salute arikurugamu tumugamba umunonga kutwagira mu gishatu ashoma nawe neka ya ino mucara wo murungi mwije muramuzi abantu hatacemerera gici yagamba miliyoni 20 keyboard najigura kandi nza kutayiringana na nenjo ya Reverend Bwenu hatebya chiza kubikora praises hati chinuze umushuma hanahebwe bitinde se bukengana yakashesha kandi ndakugambira ngo cyaceze icyo kintu mukiteka teka obushoma nkuzo butwina mbwinemo mukono abo kuba umuntu numbano mumanya ubona report zashuhire konka mwenu there is kare system yitu teka tanche kumukuri minorizinga ekamukora umushuma akazombanta karena bamureba kubi akashwara akabe public scandal hati corruption yitu akino okutujitreatinga nani ngamba ki nyenda kushabeki government cyo kubanza ninchumanyeki yontu endio muhabuzi wihanga konga tarwabo kubugana president in private aganyo tinka mbugana go nkani mpaburi hanga kandi enikora nyondo ninkora voluntary wakaza nishangiremo buremezi akuba ino inkuba nimba nienda kuza ubunde mwavu ibintu bitakubasa so mwenu nanye nsaba kwatwaho kwera ngo meje base kugenda cyo misho konga no hotar Jerde twini naro kuandeba na mangwada uti konka ikinani ngamba niki icyo kubanza corruption tutugikoze risk tekutino hati aha twino scenario kibuza kiringo is an corruption unit says no kashe icyo twacanga kare icyo kubanza bar facilitated no bashajikwa kora umurumo go gubatorana bakabagambira mu rugogo hata yuko matu atayaka sente kashitwe hati zukuza gukora we are instead wasting more money in creation of these things billion byongera no kuyakataro habo kuba nibaba facilitated bine motoka bine amashitama bine ki ayiba atogo wenyo oba kujanga no wakakuru tayo na agenda wenga nabone bajyangu na atino rwamagaraga inabakumbi nabone bantu barya zabugo yinyimo ko ware bayo na finally ibyo tukuza kutuyamba kuwala so bushomangusi ekituru kwenda kihanga IGG's office turaho necondoza nogireba eturaho icondoza ijyango haza ne basakwa yabirirwa buyasha haza ikanemara aho kakwiyabe icondoza leta report igira ngo zire sente zabo zero TV West izabuze ziruhabo gukora simuka aba bantu bakora simuka ngo bakabaziyayo bajyango mbaza gukora bati nabati biyezirengire ninga bati hato babanza bamanya ngo sente zo zikatwarwa nyoni wabo kuba bari mu program yo ekabe condoza eshohoza report mwenike kwa report ekikuba nkisigara nenki tutwine polisi tero bukaza amateka tuziruho report nebindi batwara umuntu bamuhoze se aza ekitwe ntugamba polisi yamuhoze se ukora aha budget yayo
hatwi yamuhozesa koti yamutwara bamutwera ebibyona ebirikwetagwa bamukoma life amagara gegona hato ndijo umuntu naza kugira ati mwe nanka kuyabe yiba miliyoni 100 baramukomereza kuza kugumuchome manya hato ubwo yatina I am advising on behalf of TVS turano yomusimuka kugira ngo itwe kituru kushaba orakwato ngo mushuma abo kuba reports zo ntumanye sente zikubura mu mwaka IGG's office turane chondoza hachiro mukazo bembeta muri yagonja ochamwishwa akagira nguwe hatana atina kwato umuntu ngwayibire omuntu atagira ati akiza kurara emerire nyuma ya president akana amanyisachi noba noju twaza kumukwata twaza kumukoraho ayetegereze nabandi bamureho atahika kuchizamana hata kuchizamana bikomaho kandi batandika no kutinisiriza so eventually your life is in danger and now we are saying ni kitu yamba kikugumana tugamba tutine kitukubasa kuhindura now to me in my view nkomya Uganda a taxpayer kandi a patriot nangwa nico kikurecho okwanga ho bundo buciko no twakubanga bukaba hwigana bukaba bucikwigana tukwiza kuje kibwa yamba instead nubuza kutongera to draining akwa nubukozana naka kazenda karot operate but to operate doing what the first thing is oturukwata tumukorachi dera abandi bakabona bakareberaho bakabona kutina Publius Curreno status nagira ngo the more corrupt the state the more the road kuturemirwe hati numutu yontu yihakwanga heki kwanga ho kiriya abo kuba mwenu first of all ati anti corruption units by the way arho eje president yahangire he mu state house nayo zo kyazahangira ari kuzongera IGG zo zikozereke rero tukabona tukajya mu bwene hati obundo buciko nubucika tukatuteho ubundi ekizo tubuciko kugira ngo tubetine buciko twine IGG's office chondoza leta biya leta kunga kebe leta tubikora ki na twiza kuhendera tusingora ingiro mu tuje ngo nwekizo ebe turumbiyaga kwiragura nduzabya nkonka charto tukabage mbuzi twamuteko mu kiyungu abajenyi tukatwine mu kaga emboga eziya atecheka zitakushobora abajenyi barire kandi tukabage mbuzi twaje mukwasa because we have a budget eituru kurebeshe megwane tuyamba kukora ibyo ntuza kubremingo muteki oriyo mu kiyungu abo kubatekere emboga tukazumuha konka abajenyi tubakurya ahero Ugandans are not getting the best out because corruption has failed to remirwe kandi tingwana ngato umuntu agitrivializing ajatumesha ati atokwa hansi ati nitwe kandi turebe byo mena shomakuru itobanzo tworeke ngo abo kwasire ine kibabiro abandi batine of course shume tuze no primary twatete cyo wari ya PTA shume tuze na cyaro twato mu ko wari za PDM konga tube tureba orukwa twagire cyakoro there is nothing being done. Okay. Abare mnonga mujurizi wabigamba kandi nanye tinkutana niwe mnonga kwiya ho nyoni ndeba turinka wa mukikuru wabira ine cikambyo mukanwa cyabutosha kandi ari kugira ngo arokokere batizombeterana nkebyo ebye sakora nebitangaza yeshongora nanage bishato nahanda nakuna yeshongora orukuro umuntu ariyo murokore kama simwe tumutendereze Yesu namara yego namara we baryaho ngwenu bayeshongora cyarenga hamaraka hamukarakata kuyaza ikikambi cyargaye cyayitambika hariya akana cyuju atechaba chinkwasire cyandekora so ninjangu nanitwa hano kwe turi omwa mujurizi turiyo turi nk'abariyo barwanisa corruption ntutugamba mukasheshe no mwabazyo obuciko turiyo ntubahangaho buzima tutire mwamani konka nyo ninjangwa muherwa izoba ekikwasire ekitukunikire nico kiriyo ntiretera corruption ejetaho omwa mujurizi kangambira amazima nyowe charity basa kuhezaho corruption omunya Uganda wabutosha tino kwa kubasa kumaraho corruption obwo buciko bworiyo no yohoreza in rebels they are rebels tubino kwa kwasa kumaraho corruption ejo ogwo iwe mukama we kintu wabo tachikozire ningashoka kire kora kikakorwa nko kucemekwa nikikorwa nahuro busasi bwinji munonga mujurizi kuwangira ngo IGG naho bukahika byamushobera bachikwata nko mu baeleta report bajishoboraho nkatu mukwate
nchakaro mukasheshera bari nyuma ya president ari yemerire aryo buzima bitondesana byengane yibwa akasheshera iwo batiraho kumukwato rukuyorka yora kandi agaraka kugambira ayorezana na za message akutine sirza mbwani nyoni njamo mukama we kintu nwashiwe kwa nakirikora ahagwo kuba wagumanota y'abantu bakabura support yawe bakabura ebiragiro byenyine byakwato umuntu bikamukora nko kwashime kuba nakorwa ruyaro rwo butiko buturiyo ntangaho mukasheshe no mwabazyo nubuza kuhendera butine makuru abo kwa bwatayo mbaguma batine mani abo kwa abarukwata nibahendera babakiriza mani ahabo kugira ngo bine the other say era kwano yereka ngo bakwine bari nyuma yawe nabakomanya they can message you, they can call you, you can intervene in the issues in case of anything. So at kunyoreza ngwato muntu kandi ukagaruko kandabe nyuma ukaziro tota mukwata amerugwiza ninjangwa ho nebizo. So obo corruption unit so buturi unit taho. Very useless. But very much useless. Chakubirecho chikabe ncendo obwo butiro kwero narangu tubukozire banzo bushenyi. Abantu abo biheho then akakasya kuwataho tukateka nkoka hire biragiro bisya kandi waza kasapotinga enkore yenyume yechikambe cyo twiro ohunitire ubundi cyaza kurara cyaragara then tumanye ngo akaza yo kaza kora konkata kuwayohoreza nikaza kwa nikashanga yakatwireyo hata aba bashomesa b'ibintu kubiru kutambura obonye ne mujurizi hati no hata kubasa kuba corrupti aho rukureba ka sente aho rukurango umuntu nakujata hantu twaza tutino turabaho no buwatine muhanda no buwabotire royo kwa kuwahika immediately wafuna ya picking up attention ngantu twaza tuti yakore ko muhanda utakutora yo nozubirwa cyo mu mujurizi so nyene inzira ngo it is high time obwo buciko butwireho twabushenya tukabereka ngo abire fwafwa dere tukata yabasya tukabahe bukwate bishamire kana nitwe kikambi tukacikorra tukakinaga ntwetaga kujunwa bayida we barenyo staryecho okutandikana na higuru babatarwanise corruption ahansi tukubasa kugeza forget about it mwiyo jezi ngo kugira ngo iyo nko muntu waburizo ryo no kikorra bayo miteri you umuntu waburizo tari cyo gukora umuntu waburizo we naiza kuhebwa direction ningo kwakora yo mushabazo yo mbase nyuma ostami hata umuntu akatandika kubureminga ngo basi neyiruka munonga ingati ya heteti achiyo no vuga. There is somebody who is managing the steering. Ati aha kuhetera ya torati abashabazo no rano bahenga amabati akwa basi ngo kugenda. Now nitwera ngupicikiriza ni weche. Mbene ndeba kanto a social media umuntu azizengu no mahare kugira ngo the wages of sin is death. Amagoba gece bino kufa. Muhergo cyibino kufa. Ati uriya kwahereze kugira ko ibihemba cyari ibihembo bise says the almighty God. Yohanganwa kugira ko hato yaje ati kandi kwari nwa kugira ko ngo amuheru y'ekibino kufa orukore kibinacha shurira kufa mbwenu katarise ruhanga katarise restani obuyasisha kuriya kabaye barababiri kayamurekire gatura urashisha hata akasparingo we. So I think akira nikaza kwika when questions will be asked who is the problem in this whole thing because chikumire charity I think aba kwase no bamanya muntu mukoti kote chiza pronouncing cyarugamo bakajya ngo bamukomo mushaka bura bakamukoma bakazumcyaro bakaguzenju bakaguzente bakaguza biriye byone bimukumanya hato bakaza kurura gahurana bajya ngo demand became bankrupt tachine cyane numanya tachine cyane kayone kashwara n'abanyabuzari bagatanga kugira ngo mushaka guisaka gwe hata gatanga kuba HM ekirukwizana nekikorwa kigwire kandi ubwo nicyo basika it is possible konke kikambi kituriyo mukano kanku gambe kituriyo tunurirwe twaza kumuraho kacensa kuba tugaruka turukwendera hanshongeji ahabo kuba nitwe twatajigambira nto batabanya Uganda barungi nto batwaryo munsi yitorukwe kandi nko kutwahirwa ubushoborozi bwo kugira ngo we have freedom of speech katugire kitwagambaho ekitakuhenda biragiro nabwa nyuma tubase kuri cyakubasa kubaho katuhumure nitugaruka. Okay,
twagaruka program ikiri simuka turi TV West koko kureba kandi akire kariyo kagenda mpora so ibi neda chikasha tunamushanju tuchikwine mu studio Vincent Mujurs ine sister Charity turiniwe turiyo twebuza naba Kampala School of Health Sciences no bakushajika simuka program bashomesa beji abahezo sini ya kanane ya mukaga kandi nibashomese bya science ubwahatebero woshome sciences to ukufera kwera ya so nabwo ico ntugumiza mukureba ubuciko ntwendo bundi oburoho rumara bishubo bwona rwo bwakuye uburoho ninga ombazi gwa corruption no buciko bwinji ninga ine kinde kiri kwetenga ko mwembe turemerera kubishobora konkani yo ati nebinyizi kugira nibiremera abo kugira ngo nibinyizi ati abo kuba hine ango yo kuba nocerebamo ukareba ngo abasa no kureta n'imfuma bajengu Charity hino wanogamba konka mwe twine kubigamba ko kubiri mbajangu nyeneka kwaboromuka ibicere bitembenje cyo manyisa ngo nyeneka nenshonga nkuro mu njomo munonga ko kweza kuzaho washitama wahunama ncanje manyisa ngo abana nabakora nkoko barakwenda bajuma barakwenda bacoro barakwenda na nyinabo nango mwe najwangamu nawakora nkoko arakwenda so nuhor kurebera TikTok ankogu no kakwingana no kakusha no kukemerere nakahurura kino kahurura mutima gwako kina man koko basa kugamba aha first family abo kubebyo kugamba nahurraine angozi nyingi za kubasa kureterwa obore no ntunga mujurize so ngwene akabe natunga mani chi omwana nko gukwimuka kagamba nke byagambere washanga ngo isheka utiremwa mani wakore kintu nko kucime kwani cikoro tindi yari njango umusigaza abashikire obore no ntunga tingma ho kutanditsiro kahurra so njanje mayisa ngo kwogere ngo ntugabwa twemerire nkaba kama bihangeri nkaba kuro mwihangeri nkaba tire mama no mwihangeri ngo every corruption issue yabaho twaragira ekintu cyakora aho kushebekwa ni cikorwa ebye byane ebye biriyo nibyejumba mu corruption mazima tibyakuye byino burabo bikabe nibitina nangwa no mwe bubura no kwikayo abo kwamba manyango nibiza kuhendera habire kwete na ndece manyanya we Charity tinye ndarugaha nkakwata member wa parliament owa yejwanze mu corruption ampre mujurizi konka nabo na chance yo kubasa kumugamba onkajanta urushinja ntabarebe ntono rutwe ntabazengurire sente hati ndakuchigambaniza birwachi nani mangu ninye nahendera mferirwemo konkiwe ayino bushoborozi nekitinwa iwe kitongora we kibatireho kwata abantu aba kora botarjire yo kachishiriza hati nyo Charity ninja kwa ninjizira munkai abo rero ntunga mujurizi so imani no bushoborozi obwo buciko Yesu tufire muri no mbahangaho konka numbukuratara mu buhereza ebragire bishemire mu buhereza support shemire nabwo muborekayo ubakwata mu muvunga mukore cyashimiye kuba nakorwa then hati nyo wa mukwata nkatunga manu go kwato ndijo abo kwa kira kinji twiremwa amani abo kugira ngo amana gumwatwire numugatwaka takashira twine kuba nituza kandi hato chikwata kazina rutimbohorize otobaze kuchikora konka manu waganya kantaka shireyo hatirinza kuchikora nta obononjire ngo nyine kuba nimpikiriza kinsheme kuba nimpikiriza so nyo ninjira ngo obuci imwe buciko mwe mwatirweho nimwe cyabandi cyabasika mbabagombi kumwe n'umwenda ngo yihangere rugumeho umuntu twara abakuretera cyate nabatayo kastani imwe mwarya konka mugira himwe ahenderera umutwe muramukwate bine kwamba muhereza beiro akagenda tukamutransferinga tukamwiha tukamuteka handi hati nimwe mwange muremereho mwahirwa bushoborozi ubwobwe mworeke mwaza kubukoresa nimwe mujeme nimwe mukoreko kucishemerire mubone mutasi ihanga ryanyu
konkanji za kurenga washanga bakutayo nkomwe ahabine kubana barwanisa corruption then later in the mix byaheza kutushobaho twamanya ngo bakumanya ngo nyowe mukama we ninye nashirenka buzabuze mbera hato mushango ninza gukugarura ntunumutireba ngakitayo nacyo cyaba corrupt izina ryawe ndyo rahendere rifiro misho gabantu all in the name of kwa ko bushoborozi gatina gatya kunoga botagumize ngo kacikora tukamanyire ngo wamanya ngo kibakuta mutorache basi uburire konka niho rije kwendera ukomerwa kwa niwe turarebe nke kitubiro abo kuja nkuwashire twakora cishemire ni wa joininga corruption chain hadi nsakutambikayo obo maraye biro bishatu obo maraye bina ihanga ryo nandyandi yareba ngo abakorrupt mbwe ni mumwashike mukashikirize cyo ni mwe mukajema aho bushoborozi batabo bace noja ngo ni matumukagire kimwahindura aho mwihanga so nyamherwiza baninjira ngo obo corruption units obo buturiyo nutangaho twagumanto bwakiramana mu mahanda tubarakore ekanyuma kakaremese bwaci cyo kamutakurgayo mukacigamba then tukamango wazayo eco nico yaza kutereza kashburiya bota bwihireyo obo akaka kakashanga yaka hat chain ti yaba ningwa bishimumanya ngwe kibi obwira bwenje ni sketch rungi mujuruzi wagendo ine okwehayo wagendo ine obwo manzi bwo kujotinyo naza kuhiye kintu ninchikora majuma muzuruzi twaza kureba umuganda mezago abiri nturebe gambo byatandika komero mu matama waheza kushanga bariya ababi aho naho mbakusikaba kutasaidi yabo iwo murunjo wero mminje bwe nabwo nco butakubihenda ho tukata hose buriya bro facilitated no bworeje ngutubu basize naka kuwatayo ka facilitated no bwo kuteka tankariyo kaza kubasa kandi ubundi kanako katarabasi hato buru bwenguzo buru kusura bwe mbwaburu ababarya n'ababarya eki babinde kora cyakora ki amherwiza naza kuranga uruguto rwa urutindo rwa katete orebatiraho miliyoni 5 kugira ngo rukorwe ngo twakwato budget twabebaka nahabwe cyo rwo muteko budget rwija konka twakwanga uka anti corruption unit akasya twaka sente ziti kagende kaze gukora ntuzaguma turyo omukigari omusakasi nitwetorora histanche no twisha kwanti kora ki nutugarutse hazo kutukubigambaha koje ngo nitwa batutayo ngo nibyo dushika tukakora bambe tukabe turahakiri konkari impikayo ekibicinska abo kuba mbite bamwihireyo hato mbe na wantwara twendera twena tubire nico cyo mbwe niyo ninzira ngo ababibihwemo ekimwagamba kibeco abo murakwate mu bakuratere esente zite zibatwire bazigarure babece muko kumushurizi yabanagamba then nanyo wazayo nje ndi kumanta na takozire nko kunshembe kwa ninkora nanyere baza kwendera bankwasire bankozire nkananka otherwise ukhanga ho akaka na kariya nukongera kutudraininga okukira kutwakwenda tukore kiragiro kikahikaho kikakora ouchakwata kikamutwara nko kushembe kwanci mutwara then nabwanye mense kagaruka mbuteka yabere mnonga charite nayo of course things agaruka mbwagamba nibyebyo konka turi kuhendera report showene cyangwa abanyarwanda tubacine masiko mbembezi babo member wa parliament n'abandi haza ntwiza gumizamo ninjye abanyarwanda baza kwehwa mamasiko benyine haza ensiyona ningo umuntu wena yaba hopeless you know what follows kurata hono akanata kine cyakureba ikirunjo misho no magaraga so nabo abanyarwanda takabire hopeless we have leaders that can do something hakati washangwa abanyarwanda tubakikiririza mu ishengero yete nibo kutora n'abanyishengero ncumanza ngo abantu bakoze ibindi abantu barundi kiba kuba yamba cyabura I am requesting omnyabonje bakweta Albert Einstein akajangu obugwiraro ni kimanyiso kugumana ukore kintu ni cyo kimwe konka notega cyangwa no kuyama bitakushana nibo wabantu zikuyama konka nokora no cyo kimwe konka notega no kuyama different results so tuhindure nkora we must change the methods of operation tutari yecho hariho ubwiro bw'abantu barwiza kuronda na n'iki 20 manisa kikabura because we are just like doing the same hakurugame kushana kandi kushana bigwire niko kutensa kwanje twenda kubasima abagumire nitwe kurwo twatandika abo kuba twatandika shayimwe n'udakika bukeneshara kandi tugumire nimwaha abatera amasimu mwebare no guko tatera ninga otarabaho ninga takwata
konko gumene nitwa a program age tukusimira kimwe kaburijo mushagika TV West aba Kampala School of Health Sciences babare kushagika program age kandi na no kworekense kimwe gukora yo ino mwana mazire sinyakana ne ya mukaga umbya sciences terese umwezo babuze binjya bakora bakushobore kandi baho mweji bamubangure abo muntu wo mugasho muza twikireza tugarikira aha twakire bisinsino omukira kasigarayo bisinsino ije arikuhendera program bitna bwa program y'isimuka zindi nizigumizamo akuba TV West nekora non stop. Child, I think we shall meet here when next Tuesday. Mukama baturindire twena nitwa turinde tubugane tukina amagara marungi mugumeho.